Hello, avuxeni maxakeni to hambanahambana ni khesi ngopfu lamuntlha mi joni ka nkanelo wa gingirikani. Namuntlha hi la ku languta video ya kokwani Xinyori leyi va kha va vulavula. Mi nga hlamali namuntlha ni mbale hembe. A ni tela ku tona. Okay, vaka hina mi nga chavisi hembe leyi ni nga yimbala namuntlha a ni la ku vulavula hi hembe no va butiwa hembe namuntlha. Okay, ni kombela hi vhe hi nghena hansi mara hi nge se nghena hansi a ni rhandza ku khensa swinene ka vanhu lava hi sapotaka nkanelo wa gingirikani va lava nga ku voni ka tivhidiyo ta hina lava ti share-aku. You can actually press share button, you can share it ku va na vanhu van'wana va kota ku swi vona ku ri hi endla yini le ka nkanelo wa gingirikani. Xin'wana na ku va mi commenta laha hansi mi twa mavonelo ya n'wina ku ri mi ri yini. Se namuntlha lava hi languta video kokwani Xinyori loko a kha vulavula i video leyi taka endzhaku ka loko ku humelele swo tala ngopfu ku sukela loko va hlongoriwe xitejini le Mapungubwe ku ya fikela loko ku humelele video kumbe voice note leyi nga humelela kha yi chingela kokwani Xinyori hi ndlela yo ka nga tsakisi. Ni kombela ku hi twa kokwani Xinyori va ri yini kumbexana va ta hi byela timhaka tintshwa kumbexana ku na album a yi tivi. Namlosa vaseketeri va Dr. Thomas Chauke na bende ya Xinyori Sisters yi nga ya N'wina Rixaka. Na ku mi vuyisa ka lembe ra tinomboro to saseka 2020. Wow, kokwani Xinyori ve ri i tinomboro to saseka 2020 mi swi twini lani. So hi ve hi swi tiva ku ri 2020 i lembe ro saseka hi ku dokodela wa swi vurile. So ya a hi twini ku va rini mara impela 2020 loko yi tsariwe yi sasekile ne. Ni ri vuyani. Na ku rhandza ku mi khensa vaseketeri mi ni seketele ngopfu. Leswi mi nga seketerisa xiswona a swi si tshama swi va kona emisaveni. Va ka hina a ni va hembi kokwani Xinyori loko mo cheka ti-album ta vona to tala ngopfu ti tala ku xavisa ti-platinum. Ni nga vulavula hi Majagani leyi ya ku humaku ku nga ri khale the latest album ximasasa number 35. I album leyi nga xavisa platinum within 24 hours loko yi ta va yi humile. So swa tikomba ku ri kokwani Xinyori va na support yikulukumba swinene ende ke i munhu loyi a realize ku swilo sweswo ku ri vanhu va va support ende ke ni va swi kota ku realize sweswo. Such a humble man, isn't it? Ni khensa swinene ku tlula mpimo vaseketeri. Mi ni seketerile mi za mi chicha na mfumo wa Limpopo wu vuya ka mina. Sorry but that khomela ni karata hi nkukulo wa ku ringela ndzhaku. No, a wu ringi kona la u ringa le ka video ne. Swula ku va nga va record swilo swa na majambu kumbe xana mpundzu rivaleriwa. Ni swi khensa swinene ngopfu. Ina a tili MEC a ta kombela ku rivaleriwa kambe a swi helelangi kona kwalahaya. Wa ta tlhela vuya. Loko a vuyile mi ta tivisiwa ximfumo. Na swi tiva leswaku okay mi ta comment fani yimisa video leyiwani. So MEC va yini aka kokwani Xinyori va kombela ku rivaleriwa ne. So it's true ku ri impela va yini leyi ka kokwani Xinyori. A ni kumbexani ko va ti-fake news. Ku na vaseketeri lava nga vaviseka ku tlula mpimo hi mhaka ya ku yiweteriwa ka mina. Ene ni nga endlangi nchumu. Tivani leswi vaseketeri. A mi seketele rihlanga ra le matini ra ku ninginika. Mi seketela Doda. Tivani leswi vaseketeri. A ni nge mi xengi. A ni mi xavisi. Hi swona man. Va nga va kha va responda ka voice note leyi nga huma leyi kha yi chingela kokwani Xinyori ku ri va xenge Vatsonga hikuva va teke so called bribe. I'm not sure if it's true. Mina I said I didn't think it was a bribe. Loko ri ke impela MEC va nga va nyike xo khoma hikuva a va yi va kombela ku rivaleriwa. And impela ku ya kombela ku rivaleriwa ka munhu wo fana na dokodela. Because dokodela i munhu loyi a nga na vuswikoti khala va ri kona ka vuyimbeleri a wu fambi ximandlamandla. A ni swi tivi vanhu van'wana va swi tiva sweswo na. So maybe va nga va kha va hlamula laha ka voice note liya yi nga huma yi kha yi va chingela ku va xavise xitragelo xa Vatsonga. A hi tweni. Na mi rhandza. Mi ni komba rirhandzu lerikulu ngopfu ra ku hlamarisa hikokwalaho na ni rhandza. Hlayisekani.
ka lembe lerintshwa ra 2020 inkomo. Guys, such a humble man. Such a humble man. Dokodela is such a humble man, guys. Yelela kwala video mi ta ni khomela yile kwalani. Mara loko yi vulavula yona video lewani yi kombisa ku titsongahata ka kokwani Xinyori man. Ya tikomba ku dokodela ile ku titsongahateni swinene. Hiku despite the fact that ku I munhu loyi ku nga khale a ri ka vunanga khale va kha va humesa vuyimbeleri. I mean kusukela kwa sungula ku ba Ximatsatsa kumbe Xinyori xikalbum yono sungulo ku sukela loko va ba Ximatsatsa number 1 ku fika ka number 35 ka Majagani va kume support le henhla tani leswi mi nga va nga swula lani mara lexi xi ni tsakisa ku video leya lexi kahle hle ni twa ngore xa ni hlamarisa na ku xi ndla ku ni va more humble na ku va ni swi vona ku ri is a very humble man I ku va nga rivali ku vaseketeri va vona I ku va nga rivali ku ri va swi tiva ku ri vanhu va va seketela ende va va khensa kusuka ambilini ya vona hinkwayo leswaku swi tala ku I mean we're talking about a big Xitsonga artist. He's a legend, you know, in his own right. Despite the fact that va swi tiva ku vanhu va va supporta still va haya hansi va titsongahata va haya hansi va khensa nseketelo you know so vanhu van'wana loko wo za va seketela yena vanhu va 10,000 kumbe xana 5,000 yana kumbe ku kuma yana 3 likes ka Facebook munhu say hey I celebrity say hey va kuma makatla mi twa hi vona wa swi tisa a va tiva okay ha vula chuvara ku va munhu a kuma yana 1,000 friends kumbe xana 10 friends request kumbe 5 likes ka Facebook yo mi tidlele mi ta kuma se va fambela henhla vana makatla ende kokwani Xinyori ve le hansi man despite the fact that I munhu loyi a nga wina ti-award to tala I mean like 16 summers you know South African Music Awards 16 khume ntsevu wa tona award va tlhela kuma na 3 wa ti-South African Traditional Music Awards va kume tingani ta Xitsonga Music Awards I think it's 10 so I munhu loyi va nga na ti-award to tala khale va ri kona ka vuyimbeleri ende va tlhela va nyikiwa an honorary doctorate leswi swi ndlaku ku hi va vitana hi vona dokodela I Dr. Thomas Chauke I mhaka va nyikiwe an honorary doctorate kusuka le a University of Venda le a yi kombisa ku ri va nyikiwa philosophy honorary degree hikuva va tlakusa ririmi so ni nga vula ku ririmi ra Xitsonga so I munhu wa humble ku vona ka mina so mara vanhu vo tala va na question lawani ku ri so leswi nge MEC va ta tlhela va vuya futhi a na va yini le ka kokwani Xinyori leswi va nge va ta tlhela va vuya futhi va ta va ta ndla yini va vuya va ta khome swo khoma kumbe xana va vuya swimandlamandla kumbe xana va vuyela ku endla a festival kwale kaya ka vona le va huma kona Salema because va tshama kaya va tshama le a Saselamani so a ni swi tivi ku laha ku ri MEC se va vuyela yini kumbe xana impela swi nga kona swa maheveheve ya ku va kume mali ku nga ri swona ku nga ri ntiyiso na ende sweswo swi ya ku hi tsekeni na nakona ni tsakisa hikuva va twisise ku zekeni province ze ti chicha yi hansi ya le ka Malamulele ya ka vona ya kombela ku rivaleriwa ka leswi va nga swi endla le Amapungubwe I ku va ku ri nseketelo wa vaseketeri va vona va swi tiva sweswo he is very much aware ku ri leswi swi nga endla ku ri na MEC kumbe xana province kumbe South Africa hinkwayo rile because newspaper TV hinkwako a swi kha swi khavariwa swilo leswi ku ri dokodela Thomas Chauke va chichiwe xitejini hi nkani a swi ri kona mahungwini ka ti-radio maphepheni so maybe the MEC maybe she wasn't aware ku ri how big Dr. Thomas Chauke is and how much loved he is in South Africa. Not only even in South Africa, in Africa as a continent. So, nitwa swi ntsakisa ku va kota ku realize sweswo ku ri va khensa nseketelo lowu vanhu va nga va nyika wona. So, nona swi tiku loko MEC va vuya sweswiwani ku ta va kha ku leswi MEC va nga ta swi endlela Dr. Thomas Chauke va ta va kha swi endlela na vanhu lava na vaseketeri na xivutiso lexi nga kona nakona xin'wana xivutiso I ku xana loko va vuyini ha swi twisisa ku ri dokodela a va humesanga album ka lembe leri nga hindza
swi nga ha lera 2019 swi nga ha vula ku maybe ku na surprise kwalani maybe va nga vhe va incorporate ku va ku humesiwa album maybe March who knows you know sweswo ni bela hembe hi ta vona na hi March you never know yeah because vanhu vo tala ve le ku rileni ve ri dokodela ha swi twa swa ku vatini va ta kombela ku rivaleriwa MEC mara hi kombela album hi kombela ximatsatsa number 36 so yeah naswona ku dokodela se na vo se va kurini phela dokodela mara he still looks young, he still looks fresh, you know. Such a nice gentleman, you know, such a very humble gentleman. So I munhu la titsonga hata kahle ngopfu, so va tikomba ku dokodela I munhu la nga vupfa ende I munhu la nga na vumunhu. Swa kala ku munhu a endla video fana leyi a khensa vaseketeri, swa kala sweswo. So mina twa nga ri video leyi ku summarize ni twa nga ri yi komba ku titsonga hata ka dokodela na ku va yi komba ku va swi tiva ku ri vana vaseketeri ende lexi xi nga endla ku ri va province kumbe xana va tiko kumbe va mahungu va rila na vona I ku va vaseketeri va rilini ku sunguleni, so va swi tiva sweswo dokodela, so swi ni komba ku ri I munhu loyi a nga tsongahata swinene, so va kala wona wo fana dokodela ni ngo a hi va hlayiseni va ka hina. Xin'wana ni lava ku xi vula hi mhaka ya video leyiwani maybe as a side track I ku a ni ta tsaka ngopfu loko vuyimbeleri byo fana lebyi dokodela va byi endlaku byi nga tekiwa byi yisiwa mahlweni nkarhi wun'wani, nkarhi lowu taka ku ri byi nga pfuki byi fini loko ni nga swi tivi ku ri dokodela va na strategy xa njhani ku ri va nga ku xitirhiseni ku ri va kota ku grooma vanhu van'wana lava nga ta kota ku yisa vuyimbeleri byo mahlweni. Na swi tiva ku ri ku na Xibobo I think u tlanga lead guitar bass ka album ta vona leti ta kuma sweswo ngopfu ka Majagani, so a ni swi tivi ku ri vamani van'wana swi ta ku Themba wa tlanga na yena no na swi tivi ku is still very much involved ka vunanga lebyi fanele byana na swi tivi ku Manflow hambi sweswi Manflow va nga solo right now she still goes and continue with that kind of music wa Dr. Thomas Chauke, so maybe this legacy yi fanele protectiwa wa swi twisisa ku ri legacy ya Dr. Thomas Chauke yi nga spuki yi lahlekini na ku loko siku rin'wana hi hlambanyisa hi ku a ku na dokodela Thomas Chauke hi vulavula hi swilo leswi swa ha yaka mahlweni mara swi sungula na nkulukumba lo masivona. So ni twa swi ni tsakisini ku kokwani Xinyori va hi updateini lani ha va khensa ende ha va rhandza swinene mara hi lava album maybe nga vona na hi March kokwani Xinyori okay hi ta vona na hi March okay va ka hina comment na hansi mi byela mavonelo ya n'wina ku mi ri yini mi vona njhani mhaka leyi. Comment, subscribe, share the video guys, share the video on different platforms, Facebook, Twitter, wherever, and then van'wani loko mi nge za mi subscribe click the red button, also click the subscribe button la ka notification bell guys, on va ban vutina njala aba kum notification what happened with YouTube yi matirhelo masiku lamawani, so ni kombela ku loko mi click notification bell mi select la ku all videos, kuna private kuna whatever mara select all option, please choose the all option there ku loko mi hindla ti video mi kuma ti notification ta hina hinkwato maswona. So ni khensa swinene va ka hina khensa swinene mani na khensa support leyi mi yi komba ku la ka nkanelo wa gingirikani ni kota ku nongonoko wa hina namuntlha hi gimeta kwala xa mina I video na dokodela album ximatsatsa number 36 xi le endleleni. Salute, vi nga titimeli eka stars, vi nga titimeli.